Om Swastiastu. Inggih, idedaning sinareng sami Tiang Loh Putu Setya Dewi saking SD Negeri 7 Bungkulan. Nah, timpal jama kejang demen ningahan satwa Bali. Nah, lamun demen melang-melang ningah nah. Ada ketuturan satwa saling memurde isiap selam. Inggih cerita yang jani. Isiap selam ngelah piana pepitu ani paling cerike konden ngelah bulu madan idok lagan lagan ento siap anake konden tumbuh bulu. Isiap selam ngalih maman ke umane tepukina takan ilitong tak ditu ilitong matakon nyai siap selam matakon je nang kadijeng nyai ngalah maman dipetangi lah kadijeng laku nyai madam be lutung kar kengken cai oh sing je nak matakon dogen wen maniane isiap selam ngalih maman gobet beti tepukina buen takan ilitong itu ia matakon tepuk binti ni siap selam matakon je nak kadijeng nyai ngalah maman dipetangi lah kadijeng laku nyai madam be lutung uli bicana ko nang pepedaman awake engkese adi cai gating hitungan oh sing je nak matakon dogen sedok dina anu isiap selam ngalih maman ke dauh pangkung sajang itu gulame gede gati pianak ne anaknya abisikan ngomong mimi gulame gede gati nok mi lan suka mule sidang mule nganan yo cening nak nuselet ne lan ngalia mamaman kiki wen Jepang itu hujannya balas gati ditu tepukino umahne imengku nah timpal jam kejang nawang emeng ento meong anaknya memunyi meong itu isiap selang ngalih mengku ya yang tanah ne icang siap selang oh enggen ta siap selang bang je icang dini nginap apa tangren ujani balas gati bun ngajak anak cicere oh nah main macilok pianak ne imengku ngomong anaknya abesikan mimi tamu dijet dong mi itu disiap selang bajak pianak pepitu dipedengi lan sagrap oh nami mimi icang bangki boleh mimi icang bangki beda mi nah andap cening dingonya nantaken isiap selang oh nami mami dingo petutore imengku taken isiap selang rendon pianak nih cening bangun oh engke to mekya bati kaludan cening jak bekejang nami ge sagrepet taken imengku cening jak bekejang sekebesik babar tukat ujane subuh endang labare subuh cetne oh nami sekebesik pianak nih isiap semua kabar antan iya imengku apa tak siap selang ento dan timbe tumbuli umbung ento dan jatine ulung nah jani tua ada isiap selam teken doglagan siap selam nuturen i doglagan cening doglagan kan mimi kalain cening doglagan ya nagi sagrepa teken mengku cening doglagan ngomong men kene nah mimi mengku lakar engkena icang lakar tampa bi icang nak nucem nih bin belik bar sedang ngajak pianak ima kejang itu mencening ngomongna oh nami makabar iya isiap selam antan poin iya imengku apa tak siap selam sing ada nak nyautin imengku nundon pianak nih cening bangun isiap selam sebelum medang tuh las menjadi sagrap oh nami masugia lumi dia subuh nanan adeng iya menjalan itu tepukina ada batu gede ada nangoi siap selam tepuk aduh cuap iya imengku masuk gede tepukina itu idok lagan melain nah jani sagrapa iya idok lagan
idok lagan ngomong. Mimi mengku. Lakar inggenang icang. Lakar tampah. Lakar tampah. Bi icang nak nucene. Bin belik. Kar sedang majak piana imakajang. Ubuin alu icang pakati tumbuh gede. Suba tumbuh bulu. Itu icang tampah. Oh, nah duwak si cai dog lagan. Ubuin iya idog lagan. Nani idog lagan suba tumbuh gede. Suba tumbuh bulu. Itu ia nagi tampah. Nah, jadi cai kar ketampah. Mimi dog lagan. Ia lakar tampah icang. Pang bini pang belik. Pang jan. Itu kebarang alu icang ping telu. Oh nah si dua telu di pangklone idok lagan makebar mabar tukan ngalih memene tekan nyaman-nyamane uturang paundukane imengku kakak pekike itu isiap selam tekan idok lagan gendingina iya imengku gigi ponggangnya plok batu gigi ponggangnya plok batu kedegati bahasa imengku ngomong nyai siap selam adi awake gending-gendingin nah do percaya sane nagi ngamah piana awake gigi ponggangnya plok batu nah timpal jak makejang yen matutulung selegang matutulung pak sing cara imengku sinah napok sengkala inggih sekolah tiang maantuk ke SD Negeri 7 Bulan tiang ngaturang para mesanti santi om